欧洲地区的西班牙、葡萄牙，也有法国一寡所在呢，伫4月28当地时间中昼过了，是熊熊大规模的停电，所以影响到因的交通，也有民生的生活。西班牙甚至是宣布有5个地区是进入紧急状态，那葡萄牙也来宣布能源危机。这条大停电的主要原因呢，即马是要搁咧调查，那准备全部来恢复供电，可能是要1礼拜的时间。 突然间大停电，和规个伊比利半岛规个混乱，交通破解。葡萄牙里斯本的机场外口，看到真侪人坐伫咧行李顶头，唔知要如何是好。有一寡拄落飞机的人无车通坐，规矩拖行李用行的。不过到尾暗时阵，有一寡所在有电啊，大家则较轻松。 I don't know. It's we probably scared. It shows how dependent we are on it. But we were actually most afraid of walking back home when it's dark, without the street lights when it was dark. 马德里的阿托查火车站也真侪滞留的旅客，大部分人拢坐伫咧涂骹等。 Sobresaltadas porque si no conseguimos volver a Barcelona, de ahí tenemos que tomar el avión para nuestro país. Y si perdemos el vuelo, 这边大停电，互民众底食惊行。西班牙马德里超市就出现抢买物件的人，真侪镜顶头拢是空空，尤其是卫生纸、糖啊、罐头甲水。 Estaba en el trabajo y se ha ido la luz de repente y ha empezado toda la gente a comprar. Lo que pasa es que esto genera pues, un poquito de incertidumbre de que lo que pueda pasar y la gente hace las compras más necesarias por si acaso. Pero veo que todo el mundo está llevando puras chuchas y cosas así y el agua ya no hay agua y no hay que quedar alarma, sino llevarlo. 这边大停电影响伊比利半岛的西班牙、葡萄牙一个法国南部的一寡地区，总共6000多万人无电通行。因那原因，即马至少会当确定唔是网络攻击。 No, until now they don't have already identified the cause, but there are no evidence that was any cyber attack. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. Y el problema principal, como saben, está en los trenes. Renfe, Adif y también la UME, a la cual quiero agradecer nuevamente a las Fuerzas Armadas. 伫5秒钟内面就失去150亿瓦的发电量，差不多是西班牙全国电力需求的60%。这种大停电伫欧洲真罕见。西班牙、葡萄牙两个国家的电力单位，怎么一个找无原因？虽然有葡萄牙电网营运商讲，有可能是因为罕见的大气现象所造成。不过伫调查结果出来之前，这拢只是猜测而已。公司新闻王路梅编写。